dia pana bangke lake Gubernur konsen duwik nih lagi 6 long sekitok. Lapen gubernur ku konstitusional long ketok nama bangke iltum cini sikimelo lake gubernur fan kali award sekitok lake konstitusional long. Lake sorkar fan state government fan sikipudang, cabinet fan sikipudang. Sialam. Lasi non ilitum Meghalaya pen konteks alama bangke lake kontrak sangma pen Hemonto Biswa Sarma bahinnya chief minister Cikroy lo tahai. Tan nelitum ASCC pen ko people si give and take policy nelitum korek people si why do we oppose ko people si nelitum ko oppose ta oppose bangke ye nelitum ki kroy bangke la hem lo nelitum matumo bangke 1951 sarkar government atau notification ateng si nelitum ke piniar ni anta tulang ajak ciblang so teng si dunai pusin nelitum pulo lapen Meghalaya sarkar 1951 and notification siki kroy pusi 1952 district council amang thek rapet lo medikado weta 62 hala sutala sateng sela tumta kroy lo 1969 Meghalaya autonomous state ki create hota latum block 1 and block 2 na chang heke 1971 North East Kari organized with Meghalaya autonomous state pen separate state ka convert hota latum kroy ke tapi pot tumi digla tum ning yes labangke mopen kaca tanah lam lo isi bangke ilitum Pune election na isu cok ilitum Pune. This is not only an election issue. Meghalaya arapat Meghalaya sorapat latum conscious effort do Meghalaya sorat kali Nagaland sortadu Plain District sortadu nang litum Chini na langkayan nang litum mopen langkayan tetap pulo langkayan sor hana nigi teklong langkaya nalo aside ta isia polling station abedet lo nang litum map aban lang pulo te nang litum teklongi sarker bero nang litum cekon muma sarker be polling station piniar dia bedet lo neli henno ada forest gate ki bidang mabang piniar ni abedet lo cultural hall ki kim mabang lo LP school hem ki kim mabang lo tu war ki boy da mabang lo neli tum hello halang swa a polling station piniar ni avi arong ka velo arata velo nakad lo lasi latum conscious effort to election alam det kali latum Meghalaya sorke budget along takine pot lasi khanduli along nang latum thek nam loi ke khanduli la karbiang long nang ki dai along ba si chuma arong nang kim hu taham Meghalaya lo bang ke latum chuma arong ave nang liteng pulote ante conscious effort pulote la nang kecherai ko conscious effort oh kecherai dulo not only an election issue latum scheme na tu ke ahoy kene ya pha lasi langsung counter ya pansi nelutum ASCCR ni ke border development apan 10% every department net lo kan nelutum ke tuar ki boy school hen ki kim cultural hall aka preka ta lasi non nelutum demand ke siapa pan nelutum pudam nang litan net no year magno budget along net pulote men kosong se badak development claim nam thekpo non neri ajir ding hoy la sa porang pitu aku porang pitu lo de tam itu aporta enhance tapi neri ninja mane constitutional lang kito ninja tab ninja puke chokche article 3 India Constitution article 3 B C D pohita ada kupisi kito nang tata audience pento panelis setum kali nang tata kupisi kito otherwise nang huri dunri 6 itu kali gobe kali nang li ninja paka kabya labak cepatan ri donjo kali nang li si kau salam Ali actually he made a mistake alang li rap pen kasi kinai bang ali lumate ASCC have got their representative IPHC tab dulu lasi tum cingkina nal hapu pen getrek ning akan ali lagi don't interfere I'm not interfering bilo na kan disturb kena disturb na point le bang ni nang jumati ale pointing je non lasi hada kipu parlemen me by law pusipu hada ka bang ke na kan dunjuri de ne dam thui na tu ma ho chela alam chini ne na tu thang alam chini ne la na tu ahoy lam
Nang cupatai dulu. Nang negun curi. I know you all. Nang cili. Dam tunang sir. Lasi ada si kalason si keto. Lasi Conrad sang mapen Hemanto Biswa Sharma ke ahoy larune parlimen along bill pon metik ek ciplang metik. Six itu along tala si keto governor bhari parjunang intar district sita. Lasi pini Meghalaya High Court pen order pian lo ke ho. Majok tame Assam pen Meghalaya hoy lar long le February tarik sokan pini High Court order pian lo. Neli tum lahai kadowe chini ahoy damlo hoy long program ina lo tak prega chapta lasi neli tum we are the only party to bring the notice of the central government neli tum lasi central cabinet minister pen neli tum memorandum pilam lo ke. Neli tum give and take policy